ni kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru tariki 14 ukwezi ko ni kwa kundi n'ukwezi kwa 7/2025 nibyo koko mu bice bya Masisi haramutse humvikana imirwano navuga ko ari imirwano ikomeye yumvikanamo n'imbunda ziremereye cyane ariko imirwano yose tugenda tugarukaho abantu ntibajye bumva ko AFC/M23 hari ibikiba yarekuye cyangwa se yatakaje. Kongo ni nini, Kongo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni hanini rwose kuba watorokanye imbunda niba ari yo Wazalendo niba ari FDLR niba ari uwo Murundi cyangwa se barwanyi bandi kuba yabona hakinga umusaya rwose ni ibintu byoroshye. Ubwo no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere haramutse humvikana imirwano kugeza ku masaha y'igicamunsi. AFC/M23 irakoresha imbunda zirasakure cyane by'umwihariko kugira ngo zibashe kuba zakuramo aba barwanyi ba Wazalendo. Benshi kibazana no gusahura no bujura gusahura ndetse no guhungabanya umutekano. Jado urabona nk'uduce twaberemo imirwano no duce dukorerwamo ubworozi ndetse twegereye hafi na za Rucuro nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye mbonye babigarutseho nanjye amakuru bampaye ubwo nagiraga mu mujyi wa Goma rwose byose babigarukaho bambwira ko rwose imirwano ikomeye yaramukiye ku muryango. Abaturage baratuze bakomeje imirimo nawe wavuye mu byabo nk'uko ugereranyije n'uko byagenze ku munsi w'ejo hari ku cyumweru ubwo mu gace ka Karehe no mu bindi bice bitandukanye hafi n'ishyamba rya Kauzi Biega humvikanye imirwano aho Wazalendo rwose zaje zirwana na AFC/M23. Abaturage bagira ubwo batangira kwikanga bitewe n'imbunda ziremereye cyane M23 yakoreshaga ariko abaturage bavuga ko ituze ryatangiye kugaruka muri Kivu ya ruguru. N'ibyo biba bivugwa yitwa Warungu. Amakuru namenye ubwo nagiraga muri ibice namenye amakuru avuga ko muri teritware hariya muri Walungu haramutse imirwano ikomeye cyane. AFC/M23 yagerageje kurasa bikomeye yagerageje kurasa kure cyane by'umwihariko ibasha no kuba rwose yakubita inshuro cyangwa se yakubita Wazalendo FARDC benshi bakaba basize ubuzima hano muri Warungu naho ni imirwano. Murumva ko mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikiri kuvugwa n'imirwano ndetse n'umujyi wa Uvira suko iyo yarangije kugerayo abamudahusha abayobozi batandukanye abajenerali bakomeye cyane bazi by'urugamba bose bari kubarizwa mu nyengero za Uvira kugira ngo bashe gukuramo Uvira bakomereza Kisangani no mu bindi bice bitandukanye. Yes, ibihe byiza cyane kuri ukurikiye Connect Media TV ndetse n'Inuma TV aho rere hose yagiye hatandukanye. Nizera ko mumeze neza cyane. Reka mbonereho gusuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye hano mu karere. Ubwo ndavuga impunzi z'abanyekongo ziri mu gihugu cy'u Rwanda hano mu nkambi zigiye zitandukanye ndetse no mu gihugu cya Uganda. Abantu bari muri Cyakatu, abantu bari Rwamwanja, abantu bari Nakivale, abantu bari Kampala, abo bose n'abanyekongo bagiye bari muri ibyo bihugu bitandukanye, bari muri Kenya ndetse no mu Burundi na hano mu Rwanda mu Kiziba, abantu bari za Mahama mwese ndabaramukije cyane. Mwese akaba hari abanyekongo bahuye n'ingaruka z'urugamba ruri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngewe basuhuza rero ni Jado operating nk'ibisanzwe. Baje kugira ngo nkugezeho amakuru abari kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese byifashe gute ku murongo w'urugamba hagati ya AFC/M23 ndetse na Wazalendo ndetse na FARDC, izo ni ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero aya masaha tuba tuje kuko updatinga cyangwa se tukubwira amakuru agezweho. Amakuru rero agezweho muri aka kanya urabizi ko mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Joe Kubwimana niwe tuba tugiye kubana aka kanya kuri ubu ngubu akaba ari hariya Igoma akaba ari we tugiye kubana kugira ngo atugezeho amakuru yiriwe avugwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo turebera hamwe muri Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo tureba uko urugamba ruhagaze. Rero ku murongo wa telefone n'ubundi nk'ibisanzwe niwe turigiye kubana kugira ngo turebere hamwe ibiri kuvugwa hariya muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yes, ku murongo wa telefone rero ndi kumwe na Joe Kubwimana kuri ubu ngubu uherereye hariya Igoma, akaba ari mu bice bya Sake, niho ari kugira ngo akurikirane uko urugamba ruhagaze hariya mu bice bigiye bitandukanye hari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Joe Kubwimana. Joe Kubwimana wirute? Niriwe neza Price n'abadukurikiye nibyo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikirere rwose, ikirere naho mu Rwanda muherere nizere ko ari ikirere bigiye kumera kimwe. Ni ikirere navuga ko kibuditse gishobora kuba cyatanga imvura isaha ku isaha. By'umwihariko no mu mujyi wa Goma abenshi bari mu mirimo itandukanye ku ruhande rwa Kongo. Ese no ku ruhande rw'u Rwanda amakuru ufite nuko namwe mumeze neza murakomeye cyane. Natwe turashimira rugira Imana imwe y'amahoro ikomeye ko turindira muri aka kazi kaba katoroshye ko gushaka amakuru y'ukuri, amakuru yizewe ndetse y'amakuru rwose batariho ivumbi kugira ngo tuyageze ku bakunzi ba Connect Media TV ndetse na Connect Africa TV, utibagiye na Inuma TV ariyo yabyaye izo shene zose ko zigera muri 3. Ubwo rero amakuru yo ni menshi cyane Jado, ndiriwe rwose nyakusanya nganira n'abaturage nganira n'abantu batandukanye ko bagenda bibona mu mashusho tugenda tubasangiza. Bose hano navuga ko ibintu bimeze neza. AS23 irakomeje rwose kugira ngo ikomeye kugenda ibohora abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imodoka zigenda zinyuraho umunota ku wundi zerekeza mu bice bitandukanye zirimo abarwanyi ba AS23 ndetse rwose umujyi wa Goma ubona ko ari umujyi umaze gucya pe. Ni umujyi ufite isuku, mu nkengero z'umujyi wa Goma ni isuku, mu bice bitandukanye rwose urabona ko abaturage barakeye rwose bamaze kwiyumvamo AS23 ku rwego rwo hejuru. Nyemerera tudatinze twerekeze i Masisi ndetse no mu bice bitandukanye bya teritwari ya Warikare. Muri iki gitondo twumvikanye urusaku rw'amasasu. Byifashe bite? Ni urugamba rwari rumeze gute? Ese AFCM 23 yari ihanganye na Wazalendo nk'ibisanzwe? Tubwire muri make byari byifashe gute? Ni kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru tariki 14 ukwezi ko ni kwa kundi n'ukwezi kwa 7/2025. Nibyo koko mu bice bya Masisi haramutse humvikana imirwano, navuga ko ari imirwano ikomeye yumvikanamo n'imbunda ziremereye cyane. Ariko imirwano yose tugenda tugarukaho abantu ntibajye bumva ko AFC23 hari ibice bayarekuye cyangwa se yatakaje. Kongo ni nini, Kongo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni hanini rwose. Kuba watorokanye imbunda niba ariyo Wazalendo, niba ari FDLR, niba ari uwo Murundi cyangwa se abarwanyi bandi, kuba yabona hakinga umusaya rwose ni ibintu byoroshye. Ubwo no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere haramutse humvikana imirwano kugeza ku masaha y'igicamunsi. AFC23 irakoresha imbunda zirasakure cyane by'umwihariko kugira ngo zibashe kuba zakuramo aba barwanyi ba Wazalendo. Abenshi kibazana no gusahura, no bujura, gusahura ndetse no guhungabanya umutekano. Jado urabona nk'uduce twaberemo imirwano no duce dukorerwamo ubworozi ndetse twegereye hafi na za Rucuro, nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye mbonye babigarutseho nanjye amakuru bampaye. Ubwo nagiraga mu mujyi wa Goma rwose byose babigarukaho bambwira ko rwose imirwano ikomeye yaramukiye ku muryango. Abaturage baratuze bakomeje imirimo ntawe wavuye mu byabo nk'uko ugereranyije n'uko byagenze ku munsi w'ejo hari ku cyumweru, ubwo mu gace ka Karehe no mu bindi bice bitandukanye hafi n'ishyamba rya Kauzi Biega humvikanye imirwano aho Wazalendo rwose zaje zirwana na AFC23. Abaturage bagira ubwo batangira kwikanga bitewe n'imbunda ziremereye cyane M23 yakoreshaga. Ariko abaturage bavuga ko ituze ryatangiye kugaruka muri Kivu ya ruguru. Nibyo biba bivugwa. Ni mu gihe muri Nyiragongo hakomeje ituze, ariko naho ku munsi w'ejo humvikanyemo ngo grenade cyangwa se amabombe agera kuri 2 niyo yarashwe muri ibyo bice. Ndetse kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere no masaha y'igicamunsi ituze ni ryose. Umuhanda utsano muri Nyiragongo uva mu mujyi wa Goma gakomeza yahitwa za Kibati bakomereza muri za Kanyamahoro zamuka yerekeza za Rucuro. Ibintu rwose urabona ko byifashe neza. Abaturage nabonye rwose berekeza ku murimo, ibintu bimeze neza muri rusange.
tukiri aho ngaho mu majyaruguru muri Kivu ya ruguru, ese iyo mirwano yakomeje kuba kugeza aya masaha, noneho uri kubona umutuzo wagarutse cyangwa n'ubundi baracyari gukozanyaho? Bakozanya, abaturage bakomeza imirimo kuko barinzwe n'intare za Sarambwe ni AF23 nikomeye kugenda ibarinda. Nka muri Sakeho no mu nkengero zaho urabona ko abaturage benshi bikomereje imirimo rwose, amasoko ararema, baza agasoko kari hafi na Sake no mu bindi bice bitandukanye, hano muri Rompuwe ndetse no mu bindi bice urabona ko imirimo ikomeje. Jado mu yandi makuru barimo kuvugwa by'umwihariko hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twabwira abadukurikiye ko twanyarukira by'umwihariko mu myigaragambyo ikomeye cyane. Ni imyigaragambyo yaramukiye ku muryango y'abagore rwose b'abakongomani b'abazayirwa, biyambitse imyenda nakwita ko ari bigunira. Abasoma muri Bibiliya bavuga ngo biyambikaga imyenda y'ibigunira, kwiyambika ubushwambagara rwose. Ubu rero abagore biyambitse ubushwambagara hitwa muri Beni guhere mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 14 ukwezi kwa karindwi, by'umwihariko ari muri Kivu y'Amajyaruguru muri Beni. Abagore ibihumbi n'ibihumbi baramukiye mu myigaragambyo ikomeye cyane muri Rompuwe yahitwa Nyamwisi. Aba bagore nta cyabajyanye imyigaragambyo Jado, nukuba harimo abagore biganjemo abo bari bafite abagabo babaga muri Wazalendo muri FARDC, kuba ari abagabo babo bararashwe bagapfa bagapfira ku rugamba. Harimo izo Wazalendo, harimo izo FARDC cyangwa se abarwanyi ba FARDC, abenshi ro basize ubuzima na prime cyangwa se udufaranga bigeze bahaye imiryango yabo, ndavuga Felix Antoine Tshisekedi. Ariyo mpamvu abagore biyambitse ubushwambagara n'abana babo rwose bakora igisana imyigaragambyo ikomeye cyane kugeza muri aya masaha dukuremo ikiganiro mu masaha y'umugoroba. Imyigaragambyo yakomeje by'umwihariko hariya muri Beni. Benshi baribaza ese Beni biraza kurangira gute? Aba bagore rero bakavuga ko nyuma y'amezi 6 umujyi wa Goma ukuwemo, abagabo babo babasize nk'imfubyi berekeza mu mujyi wa Goma kugira ngo babashe kubohoza umujyi wa Goma. Abiganjemo Wazalendo bararaswa, benshi basiga gatwe. Twabigarutse mu mirambo yari hano mu mujyi wa Goma rero tariki 27 Mutarama 2025. Abagore rero bariye karungu bavuga ko rwose abagabo babo bagomba kwishyurwa na Felix Antoine Tshisekedi wabajyanye mu mirwano. Mwe mudukurikisha kwibaza se abagore birarangira bite? Ntambarijemo abagore biyambitse ubushwambagara n'abana babo. Felix Antoine Tshisekedi Chirombo nabo bafatanyije amarira rwose bazayakwiza hejado. Nyemerera twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo tujye kureba Uvira uko byifashe. Amakuru ari kugenda acicikana nuko afande Masunzu nawe yaba yarimanukiye hariya ku rugamba. Ese ayo makuru yo niyo? Ese koko byaba byifashe bite? Se Masunzu koko makuru yo yagiye acicikana mu binyamakuru cyangwa se ibyinshi byagiye bivugwa nuko uyu mugabo ari ku gitutu cyane kubera ko ahanganyemo n'ubwoko bwe nyine nawe akomokamo, akaba bivugwa ko nawe rwose hari ukuntu umwuka utameze neza hagati ye na leta. Ese kuba noneho biri kuvuga ko yaba yimanukiye bimeze bite? Ayo makuru niba wabashije kuyamenya koko mwafande koko yaba nawe yarimanukiye ku rugamba? Amaze iminsi ni urugamba barajemo abajenerali n'abajenerali, akazamo abacancuro, akakoherezwa ingabo ndetse n'imbunda zirasakure cyane. Ingabo zigera mu 60 zikoherezwa na Felix Antoine Tshisekedi Chirombo kugira ngo zirwane ku mujyi wa Uvira. Ntabwo byaba ari gitangaza ko Masunzu yaza ni hafi na Minembwe, uva Minembwe yerekeza muri biriya bice. Kuba rero waje kurwana n'ubwoko bw'abanyamurenge bakomeye kugenda birwanaho, Masunzu nayo zikavuka muri biriya bice. Kuba yakoherezwa rero na Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo arwane nabo azi uburyo barwanamo, ntabwo ari gitangaza. Gusa Masunzu nayo hari n'amakuru avuga ko ashobora gutoroka igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akiyunga kuri bene wabo yahemukiye ari bo twirwaneho, cyangwa se ubwoko bw'abanyamurenge. Hara muri Minembwe rwose ajyabuhemukira mu gihe gikomeye, ubwo makanika yamusabaga rwose ko yaza ndetse bakifatanya gucungura ubwoko bwabo. So ubwo rero yaramanutse n'abandi bajenerali batandukanye barabarizwa
hariya muri Uvira. Ariyo mpamvu ku munsi w'ejo twabigarutseho Sukhoi 25 yambuwe leta ya Kongo hano muri Goma. Ku munsi w'ejo AF23 yagerageje gushyushya iyi Sukhoi irangije irayigurutsa. Amakuru dufite nuko yerekeje muri Uvira kugira ngo ibashe kurwana muri iriya misozi. N'ubu tuvugana amakuru dukura muri Uvira rwose barareba nayo ngo imisozi myinshi iragenzurwa na AF23. Ni mu gihe mu mujyi rwagati wa Zarendo zikomeye kwambura abaturage na FARDC. Ni mu gihe harimo bariyeri nyinshi cyane. Abasirikare b'u Burundi bo barareba hakurya wabo za Tanganyika kugira ngo babashe kuba rwose bakura makabo karenga. N'amakuru avuga ko hari n'abarundi bamenye ko AF23 yarangije kandagira umujyi wa Uvira na leta ya Kongo ejo bundi yabigarutseho. Abenshi batangira guhambira utwabo barahunga bumvise ibyabereye Bukavu, bumvise ibyabereye by'umwihariko hano muri Goma, ubwo Goma bayikuragamo uko nta yindi nzira bafite uretse yo guca mu mazi Tanganyika berekeza i Burundi ariho bagomba guhungira cyangwa se mu yandi mashyamba atandukanye. Ubu rero amakuru twabasha kubabwira ari muri Uvira Sukhoi AF23 yarangije kuhagera, ndetse na ba mudahusha barasakwe cyane ba AF23 bari muri biriya bice. Ari mpamvu isaha ku isaha dushobora kubona itangazo riturutse kuri Lawrence Kanyuka ryemeza neza ko Uvira yarangije kuvamo. Ko rero Masunzu yarahageze icyo sigitangaza kuko nabandi ba general bose bavuye hariya rwose by'umwihariko Kinshasa berekeza muri biriya bice. Jado rero bibiranyibutsa ubwo umujyi wa Goma yajyaga kuvamo haburaga hafi ukwezi kumwe kugira ngo AF23 yamanukaga hano muri Nyiragongo. Habura za 310 twagiye tubigarukaho kuri 310 bamuzamuka mu rugamba rw'amazafi by'umweru bibiri hano muri Nyiragongo. Felix Antoine Tshisekedi yabwiye abaturage be kagiye kurwana ku mujyi wa Goma. Ariyo mpamvu yazanye ibitwaro bya rutura guri imbunda nyinshi cyane. Abenshi twagiye tuzibereka zirunze hano mu kibuga cy'indege mpuzamahanga, zirunze ya Kuporo munsi ya Goma ku mazi, ndetse azana abacancuro, azana abasirikare kugira ngo barwane ku mujyi wa Goma, azana abasirikare barenga 70,000 harimo na SADC, ariko biranga by'ubuso umujyi wa Goma bawukurwamo. Nibyo rero yongeye gukora hariya muri Uvira, akaba ariyo mpamvu isa ku isa dushaka kumva Uvira yavuyemo, ariko urugamba rwo ruraza kuba ruhindura isura. Turabihuza n'ibiganiro byaberaga muri Doha, byarangiye rwose ibintu bigenze nabi. Ku munsi w'ejo twabigarukagaho niyo barahekenya bari yarimo gufasha ntabo twagerageje kuganira, abo barakubwira ko ibiganiro by'Doha rwose nta kintu kirimo, nta kintu kizavamo. Ariyo mpamvu bari buze guhambira uturago, ndavuga FARDC aboherezwe by'umwihariko muri leta ya Kongo hari Doha, dore ko hagaragayemo n'ababarizwa muri Wazarenda. Ariyo mpamvu ibiganiro byagenze nabi cyane. Aba rero baraza kugaruka mu gihugu cyabo, ndetse na AF23 iraza gufata rutema ikirere rwose igaruke hano mu bice bitandukanye igenzura ibiganiro hari muri Doha byanze neza. Urumva komeza. Ariyo mpamvu n'abadukurikiye rwose tugomba kubabwira ko ibintu ari uko biba byifashe ahitwa Walungu. Amakuru namenye ubwo nagiraga muri ibice, namenye amakuru avuga ko muri teritware hariya muri Walungu haramutse imirwano ikomeye cyane. AF23 yagerageje kurasa bikomeye, yagerageje kurasa kure cyane, by'umwihariko ibasha no kuba rwose yakubita inshuro cyangwa se yakubita Wazarendo FARDC. Benshi bakaba basize ubuzima hano muri Walungu, naho ni imirwano. Murumva ko mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikiri kuvugwa n'imirwano, ndetse n'umujyi wa Uvira. Sukhoi iyo yarangije kugerayo, abamudahusha, abayobozi batandukanye, abajenerali bakomeye cyane bazi by'urugamba bose bari kubarizwa mu nkengero za Uvira kugira ngo babashe gukuramo iyi Uvira bakomereza Kisangani no mu bindi bice bitandukanye. Hari andi makuru twumvishe ko mu gace kitwa Nyangezi naho abawazarendo benshi bahasize ubuzima kubwo guhangana na M23, bakanavuga ko bari kuzira no kutumva komande za Masunzu, ari umuntu batacyumva neza komande ze zose. Byo byaba byagenze bite? Muri biriya bice naho habaye imirwano ku munsi w'ejo ikomeye cyane. Walungu Nyangezi, muri Nyangezi sorry. Walungu niho tuvuye. Nyangezi nibyo ku munsi w'ejo
nibwo hagaragaye akarasisi ka Wazalendo hariya muri Nyangezi, abenshi rwose bishima biterera hejuru bavuga ko bagiye kurwana ku mujyi wa Uvira no mu bindi bice bitandukanye. Ubwo rero nibwo bafashe intwaro bararwana, nabonye hari abajenerali ba Wazalendo nabyo abasirikare ko bagomba kurwana by'umwihariko hara muri Nyangezi. Abatari bakiro bashize ubuzima. M23 rwose abakozemo akazi. Jadoni utambere ko dusoza umunsi w'ejo hari ifoto yagiye hanze ya Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ushinzwe ubutegetsi no kubahiriza amategeko Honorable Sheikh Musa Fazil Harerimana, ahoberana na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Congo Kinshasa Honorable Vital Kamerhe Kanyinginyi Nkingi, niyo mazina ya Vital Kamerhe. Uyu rero akaba ahagarariye Inteko Ishinga Amategeko muri Congo. Iyi foto rero yakomeje kuvugisha abatari bake ndetse na Felix Antoine Tshisekedi agaragaza ko ari ifoto ishobora kuba irimo ubugambanyi yafashwe ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 13. Kuri ubu rero uyu muyobozi hari icyo yabivuzeho, ndavuga Honorable Sheikh Musa Fazil Harerimana yavuze ko rwose ifoto yafatiwe hariya i Paris ndetse igashyirwa hanze na AFP, igitangazamakuru cy'Abafaransa, aho yavuze ko rwose igaragaza ko Kongo rwose n'u Rwanda bagomba gukomeza ibiganiro byo gushaka amahoro. Nubwo ifoto itavugwaho rumwe, we Sheikh Musa Fazil avuze ko kuba yahoberanye na Vital Kamerhe rwose bi cyane mu butegetsi bwa Kongo ntacyo bitwaye. Namubwiye ifoto ikomeye kugenda ibabaza leta ya Kinshasa bavuga ko abayobozi batandukanye baba batangiye ubugambanyi. Ahafungiwe General Chiwewe Christian na bagenzi be bagira muri 5 muri gereza ya Ndoro hariya muri Kinshasa, ko hakomeye kugenda humvikana umwuka mubi cyane nyuma yuko muri aba generali hatahuwe ko hari abavuganaga na Joseph Kabila Kabange ari mu ngo bashaka guhirika ubutegetsi, abenshi bakaba banakwingwa kuri M23. So na makuru barimo kuvugwa gereza ya Ndoro nayigarutseho, sinshaka kongera kuyitindaho. Ni gereza abayifungiye harimo na General Chiwewe wari rwose icyo nakwita umutoni kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bararibwa n'imibu ijoro n'amanywa, barakubitwiza akabwana kugira ngo basobanure uko bagiye guhirika ubutegetsi. Nubwo yakomeje kugenda havugwa byinshi cyane hari muri Kinshasa n'abandi ba general bashaka kwigumura kuri Felix Antoine Tshisekedi. Ubwo twategereza tukamenya ibintu bizarangira bite, si intambara irerekeza he. M23 yo ikomeje kugenda yakira abatari bake bakomeye kugenda bayiyungaho, harimo n'abasore rwose bari kuza kwiyunga hari ku kigo cya Rumangabo haruzuye abasirikare babaye muri leta ya FARDC bakomeye kugenda biyunga kuri M23 kugira ngo bakomeye kugenda bagwiza imbaraga ndetse bakomeze n'urugamba rwo kubohora abaturage ba Kongo baboshywe. Jado n'abakunzi ba Connect Media TV n'abakunzi ba Inuma TV amakuru abari menshi bari kuvuga. Jo, nyemerera tugana ku musozo tugaruke ku ruzinduko bwana Felix Tshisekedi yakoreye muri Angola muri iki cyumweru dusoje, ubwo yahuraga na mugenzi we w'iki gihugu cya Angola Joao Lourenço. Uyu mugabo noneho yarashyize yemera ko igihugu cye kigomba kugirana ibiganiro na AFCM 23 mu cyumweru gitaha ku itariki ya 18 mu minsi iri imbere. Urumva ni iminsi mike yibura kugira ngo iyi tariki igere. Ibi bivuze iki? Ese umwuka wo kwemera noneho kuganira na AFCM 23 umwuka uri aho ngaho muri Kongo ni uwuhe noneho kuba perezida noneho yaremeye ko bagomba kugira na ibiganiro nyuma yuko yakomezaga gushinja uyu mutwe ko uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda? Kuba byemeye noneho bisobanuye iki se? Biri kuvugwaho iki aho ngaho muri Kongo? Uyu mugabo na Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yabigarutseho. Leta ya Kongo ni indyarya izanamo uburyarya kandi bagakina politike niba nabyita ngo kudasobanukirwa cyane niba ari amayere ya politike nabyo nzi, ntabwo n'umuprotisiye. Ariko murabyibuka ubwo yavugaga ko azahura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, navuga Felix Antoine Tshisekedi, bazahurira mu ijoro, birangira bahuriye muri Qatar mu ibanga rikomeye. Abenshi mu itangazamakuru twahagarutseho twita Qatar kari mu ijoro hari Doha. Yes, arakoze cyane mugenzi wanjye Joe Kubwimana uri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo tubashe kukugezaho aya makuru kandi tubagezaho amakuru yizewe. Ngira ngo bashije kubyumva ko bihagaze
muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Uvira ko bihagaze, aho mu duce dutandukanye imirwano ikomeje hagati ya AFC M23 hayakosanyijeho na Wazalendo, aho abanyekongo koko bamwe bakomeje kwibaza bati se abanyekongo barazira iki se? Wazalendo kukiri gukomeza kuba igitambo, iri kurwana na bagenzi babo b'abanyekongo, ibintu bikomeje guteza ikibazo. Urabyumvishe ko na bamwe mu bafasha baba basirikari batangiye kwigaragambya kubwo gutakaza imiryango yabo, bafasha abo bakabasha kugwa muri ziriya ntambara, kandi bikarangira koko nta nicyo bakuyemo mu bigendanye no kubona nayo mafaranga koko nk'ingabo zagiye kurwana. Urumva rero ni ibintu bibabaje cyane, ibintu biba bitoroshye ku munyekongo, ku banyekongo bari hirya no hino, kumva urugamba ruri hagati y'abanyekongo ubwabo ari bo bari kugenda bahasiga ubuzima, nta kindi gihugu cyabateye, ahubwo ari abanyekongo muri rusange ubwabo bahanganye. Ni ikibazo gikomeje gukomera cyane. Ngayo nguko rero andi makuru turakomeza kugenda tuyabakurikiranira, tuyabagezeho 5 kuri 5 kugira ngo mubashe kumenya uko byifashe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nshimire abantu mwese mukomeje kutwereka urukundo, gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Namwe muba mudukurikiye ari ubwa mbere, nyamuneka mujye mukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru yacu ku gihe, mubashe kuyabona mu ba mbere. Genda Jado Upright, iyi ni Connect Media TV ndetse ni Inuma TV. Komeze mugire ibihe byiza.